Reka tubasuhuze bakunze Ubumenyi TV, aho muri hose mu Rwanda no hanze yarwo. Reka tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ngewe muri kumva kuri mikoro, Imaniragaba Felix. Amakuru yacu y'uyu munsi turayahera i Musanze. Hoteli Muhabura ifashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro yibasiye Hoteli Muhabura mu masaha ya saa yine z'ijoro ryo ku wa mbere tariki 14 Ukwakira umwaka w'2024. Iyi nkongi ngo yaba yahereye ahagenewe gutegurirwa amafunguro. Oh my God! Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru, SP Jean Bosco Mwiseneza, yemeje ko iby'iyi nkongi agira ati nibyo koko iyi nkongi y'umuriro yibasiye ino hoteli yaba yahereye ahagenewe gutegurirwa amafunguro. Iyi nkongi ndetse hano hantu hateguriwe amafunguro yahereye, hakaba hakekwa ko aricyo cyateye inkongi y'iyi hoteli. Ntibyoroshye. Ubutabazi bw'ibanze bukaba burimo gukora akazi ko kuzimya iyi hoteli. Oh my God! Polisi y'u Rwanda ikaba yatumenyesheje ko ibindi bitaramenyekana. Ikaba igikusanya ibyangirikiye muri iyi hoteli. Ni nayo mpamvu itigeze igira icyo itangaza mu byangirikiye kuri Hoteli Muhabura aka kanya. Reka amakuru yacu tunyarukire mu buzima. Umubare w'abakira icyorezo cya Marburg ukomeje kwiyongera, aho abandi barwayi 6 bakize iyi ndwara ya Marburg. Kuri uyu wa mbere tariki 14 ukwezi kwa 9 umwaka w'2024, abamaze gukira bose hamwe ni 26, mu gihe umwe ari we witabye Imana. Oh my God! Imana imwakire kandi twihanganisha ababuze uwabo. Abamaze guhitanwa n'iki cyorezo bose hamwe ni 15. Hakaba habonetse undi murwayi umwe wa Marburg. Raporo Minisiteri y'Ubuzima yashyize hanze igaragaza ko inkingo zimaze gutangwa ari 708. Ni muri ubwo buryo dushimira Leta y'u Rwanda ifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima gukomeza kwita ku baturage ndetse n'abaturarwanda barwo. Turashimira. Ni n'aha dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, naho ubutaha.